biste vi iskomentarisali trenutnu situaciju u Hrvatskoj, s obzirom da je Hrvatska zbog velikog priliva migranata blokirala sve puteve ka Srbiji? Svaka hrvatska država je ustaška država. I samo takvu državu Hrvati mogu imati. I oni su u stanju celi svet da iznenađuju sa krajnje okrutnim postupcima, nečovečnim, neprijateljskim, ne samo prema Srbima, nego prema svim susednim narodima, pa onda i narodima sa drugih kontinenata. Oni zapravo ne znaju šta je humanizam, ne znaju šta je dostojanstveno ponašanje i ne znaju šta je milosrđe prema onima koji se nađu u nevolji. Sad su blokirali granične prelaze sa Srbijom i ne dozvoljavaju nekoliko hiljada kamiona sa robom da izađu iz granica Srbije. Srpska vlast treba te kamione da preusmeri na mađarsku granicu, a prema Hrvatskoj da primeni adekvatne kontramere. Treba da zabrani uvoz hrvatske robe. Mi smo srpski radikali već pozivali građane Srbije da ne kupujemo ništa što se proizvodi u Hrvatskoj, da bojkotujemo hrvatske trgovačke lance, njihove velike robne kuće, prodavnice svih vrsta, jednostavno da im stavimo do znanja da se sa Srbima i Srbijom ne mogu tako ponašati. Nastavlja se progon Srba na području sadašnje Hrvatske, zabranjuje se ćirilica, ljudi se prebijaju, ne mogu da ostvare elementarna građanska prava, insistira se na proglašenju Stepinca za sveca, iako je reč o notornom ratnom zločincu, i tako dalje. Da li smatrate da je moguće doći do pomirenja između Srbije i Hrvatske? Ma ne. To je velika iluzija, jer Hrvati su veštački narod. Oni su veštački kao narod sazdani od Srba katolika pre svega. I Vatikan neprekidno produkuje novu mržnju. Ta mržnja je verske prirode. I dok Vatikan ne promeni svoju politiku na Balkanu, nema od toga ništa. I to treba napokon da shvate srpski političari. Jer oni se u proteklih 25 godina neprekidno udvaraju, dodvoravaju Hrvatima. I to je pogrešno. Hrvatima uvek treba pokazati čvrstinu, odlučnost i onda to poštuju. A kad vide da popuštate, da se dodvoravate, onda njihovi apetiti stalno rastu, njihove megalomanske ambicije dođu do izražaja i nastoje da ih realizuju po svaku cenu. Ukoliko mere koje su do sada imali budu i u buduće zastupljene, šta mislite da možemo još da očekujemo od Hrvatske? Pa Hrvatska država će uvek biti izvor zla na Balkanu. I ovi se varaju u Srbiji koju vode politiku ulaska u Evropsku uniju. Nikad nećemo biti primljeni u Evropsku uniju dok ne ispunimo sve hrvatske ultimatume. A jedan od glavnih njihovih ultimatuma će biti da im Srbija preda oko 10.000 hektara zemljišta sa leve obale Dunava pod izgovorom da je u vreme Austrije to pripadalo katastarskim opštinama s druge strane Dunava, jer negde u toku 19. veka austrijska vlast je ispravljala tok Dunava radi bolje plovidbe. I Hrvati su spremili 4 brigade, imaju spremne ratne planove, da u odlučnom momentu se iskrcaju na levu obalu Dunava, da zauzmu te teritorije na koje pretenduju, a onda Evropska unija da traži prekid vatre i međunarodnu arbitražu. Srbija po tom pitanju ne sme pristajati ni na kakvu međunarodnu arbitražu. Primer Brčkog nam govori da ćemo mi uvek biti gubitnici u bilo kakvim arbitražama. Dobro, evo pitanje za kraj. Kako biste vi iskomentarisali trenutnu politiku vlade Srbije da pomogne unesrećenim ljudima koji beže iz ratom zahvaćenih područja? Pa mi se slažemo da tim ljudima treba pomoći kad se nađu u našim granicama.
ali smo čuli nekoliko izjava da bi oni mogli da trajno ostanu u Srbiji. Mi smo protiv toga, jer Srbija jednostavno to ne može da podnese. U ekonomskom i socijalnom smislu pre svega. Jer u Srbiji je još mnogo srpskih izbeglica koji žive u kolektivnom smeštaju. Pa vlada ne može da im pomogne, ili neće, ili izbjegava, ili šta ja znam. A da ne govorim o tome da bi odlazak većeg broja sadašnjih izbeglica iz arapskih zemalja potencijalno u budućnosti stvarao i veliki politički problem.